Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe ndakuzanira ijambo rivuga riti bazabona ibara mwene data uri muranyumviriza uzabona ibara we ufite amatwi ntiwumve uzabona ibara we wamusambanyi we uguma wumva ubutumwa ntuhinduke uzabona ibara yewe wamujura we uzabona ibara uburakare bw'Imana burakujeho abavuga ngo bafite amatwi ariko ntibumve bagiye kubona ibara abiyita ngo n'abakristo yamara atari bo bagiye kubona ibara abavuga ngo bari mu nzira igisiyoni yamara nta nzira igisiyoni barimo barabonye ibara dore uburakari bw'Imana buramanutse uburakari bw'Imana burabajeho dore Imana ije kubatikiza Imana ije kubakubita Imana ije kubagira nabi mwene data nukuri Imana ije kuguhana. Haleluya. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana riri muri Mika igice 2 ku murongo wa mbere n'umurongo wa 3. Igice 2 ku murongo wa mbere n'umurongo wa 3. Haleluya. Dusenge Imana. Mwene data uri muranyumviriza reka kwita umukristo utariwe yamara we warataye Imana warayishize kure yawe warayitaye ntushaka no kuja kuyirondera yamara uzashaka Imana bitagishoboka Imana uzayishaka bitagishoboka kuyibona. Data wa twese uri mu ijuru ndagushima ndaguhimbaje ukuntu ngire neza Yesu Kristo ndagushima ukuntu mpaye umwanya ugira ngo nganire n'abantu bawe uri Uwiteka ryo zina ryawe Mwami Yesu ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti umuntu wari we wese ari bwunyumvirize ndakwingize data wa twese umugisha Mwami ndakwinginze ubwami bwawe bwaguke bugumi bwaguka mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti abantu bawe Mwami Yesu ndakwinginze ugende mu mitima yabo kugira ngo bahindure by'ukuri urakoze Mwami ndakwinginze umwuka wawe wera manuke maze anshigikire sabye nize kubyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Dusome ijambo ry'Imana. Reka ndakwibutse mwene data umwami Yesu azagosora niyamara kugosora ukwiye kwihana hakiri kare va mu byaha hakiri kare shaka Imana bigishoboka kibonwa. Dusome ijambo ry'Imana. Bazobona ibara abigerera ibyo kugabitanya bakigira inama zo gukora ibibi bari ku mariri yabo bwaca bakabikora kuko bibashobokeye. Bazabona ibara. Haleluya. Bazabona ibara bariya bagambira gukora ibibi yamara bakanabikora abo ngabo baragowe. Bazabona ibara bariya bibwira kwica umuntu bagaca banamwica. Bazabona ibara bariya bibwira gusambana bakabikora. Bazabona ibara bariya bajura bazabona ibara. Urashobora kubura umujura wibereye mu rushengero mugenzi wawe yakubona akagira ngo uri muzima yamara warapfuye. Abo mwicaranye bakubona bakagira ngo bari kumwe n'umuntu muzima. Yesu Kristo azagosora we. Aya n'amagambo ari mwarakuza wewe muntu ufite amatwi ntiwumve erega intumva zose zizarimbuka. Ubwicanyi bwawe uburyarya bwawe ugwangano ufite ugwangano muri wewe uranga abagenzi bawe
ukavuga ngo uri umukristo yamara muri wewe ufite urwangano, ufite kutababarira muri wewe. Umuntu yagukoreye nabi ntushaka kumubabarira, yamara uri umuririmbyi, yamara uri umudiyakoni, ufite ibintu bibi muri wewe, yamara umutima wawe warafyirifyitiye, Imana yakubona uri muraririmba n'ukuntu umutima wawe uza, Imana ikagira iseseme, Imana ikagira iseseme. Uzavuga ngo uri umukristo, uri umupasiteri, mbese uri bishop kanaka, ariko hasi harakurembeje. Mu majipo y'abagore yarakurembeje, amajipo mumaguru y'abagore harakurembeje. Ukavuga ngo uri umukristo, ufite umugore mu nzu, ariko wareba abagore bo hanze ugaca ubashaka, ugaca mbese ushaka kuryamana nabo, yewe uragowe, uragowe. Nimwihane, nimwihane. Abadashaka kwihana bararimbutse. Umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana. Niwikontore ibyo uri murakora ko binejeje Imana, niwikontore ayo magambo uvuga kanezeza Imana, niwikontore iyo ngendo yawe ukuntu utambuka by'ukuri mba binejeje Imana. Ni buri muntu ariyizi, we uriyizi mwene data, we uri murandeba, ni wowe uri murabwirwa, uriyizi. Nimwihane mureke ubwo bubi bwanyu, ukareba umuntu mukaganira, mugaseka hamwe, yamara muri wewe ufite urwango umuyumvira kumwica, wiyumvira kumwica. Ngereka ndababwira, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose zizarimbuka. Dusome ku murongo wa 3. Nuko rero uku ni kuhoraho agize ati, raba ibyo nanjye nigereye, n'icago nzoteza uyu muryango, kandi ntimuzocigobotora mu mazosi cange ngo mugende muraritse agatwe, kuko kizoba ari gihe kibi. Ibyago. Umunyabyaha nta mahoro, umunyabyaha nta mahoro afite, nta mahoro yigera agira. Ndakubwire, barimo barakubesha, ariko ngenje kukubwiza ukuri, nutava mu ibyo byaha urimo urakora uzarimbuka, uzarimbuka. Tugiye gusenga Imana, buri muntu ariyizi. Yewe wa musore we, ayo maboko yawe uguma ushira mu myenda y'abakobwa, ugenda ubukorakora ku mabere y'abakobwa, nimugire iki, nimuhindukire. Imana yo mu ijuru irababajwe n'ibyo muri kumurakora. Imana yo mu ijuru ntago inezejwe n'ibyo muri kumurakora. Nimwihane. Abagabo, amabuno y'abagore niyo yabakuruye. Amabuno murareba ibuno, ayiwe mukumva mwaryikorera. Reka ndababwira, uko kwikorera amabuno kwa kuzabarimbura. Wabona umukobwa anyuze hariya, umugore anyuze hariya, yo ukumva noneho wamuterura wese. Yamara ibyo bintu niko murikoza, ntago ari byiza, ntago ari byiza, ntago ari byiza n'ukuri. Ubwo busambanyi bwanyu mukwiye kubureka. Muravaho ngo mukaja kwikinisha, mukara muri ikinisha, mukirirwa muri ikinisha. Yamara ni muhunge mudapfa, ni muhungu uburakari bw'Imana, ni muhunge uburakari bw'Imana. Imana izabakubita pe. Imana ntinezerejwe n'ibyo uri murakora wewe, kubera ko biteye ishishi, biteye ishishi. Umuntu uzasanga ari karivugana ngo ngiye ngo ndi umukristo. Umukristo waheye? Buriya wewe uri muri yaturaho kuri umukristo, Imana yareba igasanga we ntago uri n'umukristo byebye, nta na gato yakubukristo kakuriko. Yakureba mu mutima warafyirifyitiye. Yamara yo maso yanyu mukoresha kureba amaguru y'abakobwa,
ndabwije ukuri Imana izabarimbura. Rega igihe kizagera Yesu Kristo agaruke n'ubwiza bwe, aze guhemba no guhana. Buri muntu azamuhembera icyo yakoze. Ni ikintu wakoze we nicyo uzahemberwa. Kandi Imana izahemba umuntu by'ukuri. Wakoze gusambana, icyo nicyo uzahemberwa. Uburyarya, ibyo ngibyo nibyo uzahemberwa. Ngiye icyo nakubwira cyo, ndakubwije ukuri ko impembo y'abanyabyaha ari mbi. Yamara nimuhindukire, nimwihane, kubera ko ubwami bw'Imana buregereje. Haleluya. Mugendera mu maguturiya y'abagore n'abakobwa, mw'abagabo mwe. Mugendera mu majipo y'abagore n'abakobwa. Amabere y'abakobwa ngayo yababoshe. Amaso yanyu yuzuye ubusambanyi. Ibitekerezo byanyu ni by'ubusambanyi gusa. Ntimutekereze ibintu bizima, mutekereze ubusambanyi bwonyene. Kugira nabi bagenzi banyu, hanyuma ugavangura umukristo. Haleluya. Gusa umuntu wese adashaka kwihana, Imana izamukuraho. Yesu nabagiye neza. Mukobwa uri muranyumviriza, ntubona iyo pato uri murambara imbere igitsina kikagaragara? Igihe Imana yakubiseho ibibyimba ku ico gitsina cyawe, igakubitaho ibibyimba, uzaca utangura kwambara wikwize, kubera ko ibyo uzaba uri kuragaragaza bizabyononekaye, bijejetamwe amashira y'ibibyimba. Erega muri ko murambika ubusa kubera ibyo bitsina byanyu, kubera ibyo bitsina byanyu nayo mabuno yanyu, niyo ibyo nibyo uri kubiratuma mwego mwambara ubusa. Ugira ngo se hari ibintu icyo gitsina utagifite, ugira ngo wakwambara ubusa? Wo kwambara ubusa gute? Mugaragaza inuzenya amabere kubera ari amabere mufite. Mudafite amabere ugira ngo mwabigaragaza. Mwagaragaza hano hejuru. Ugira ngo Imana ifashe ikibyimbi gashira hariya ku gitsina gacishira ngaha ku mabere yawe, ugira ngo wokongera kwambara ubusa? Ntabwo wakongera kwambara ubusa, kubera ko ibyo werekana biba byasebye, biba byabaye nabi, biba byagwaye. Uca wiga kwambara kugira ngo ntibamenye ko hari amashina ari karakujejetaho ava mu ntuzenye mu bibyimba ugwaye. Ese mwakwisoneye? Uko kwiyambika ubusa kwanyu niko kuriko kurazana ubusambanyi. Ubusambanyi bwateye kubera ukwambara ubusa. Uzasanga umuririmbyi hakuririmbira Imana ari karareba abakobwa bambaye ubusa, bicaye batambikije ibitsina byo berekanye. Ntabwo ntinya kuvuga. Ibitsina byabo babifunguye kabisa. Abaririmbyi rimwe baririmba ariko barareba. Ese zaririmba gute? Muri ko muramukwera ikosa nk'iryo. Ngereka ndababwiza ukuri. Byukuri niba mudashaka guhinduka ngo muba abakristo byukuri, Imana izabatwika. Nta kuntu wambwira kuri umukristo witwica mu rushengero, ubwica rutandaraje, ikariso ngiri kiragaragara, ukavuga ngo uri umukristo. Wewe uri umukristo nyabaki? Ahubwo ni diamond kwicayemwe, kubera ko buri kuraza kugira abantu gusa ngo ubatere muri gihanama. Yesu Kristo nabagiye neza. Uzavuga ngo uri umukristo, amabere yawe aranikiye, uri umukristo nyabaki? Uzavuga ngo uri umukristo, amatako yawe ngari hanze, uri kuracuruza amaguru. Wewe uri kuracuruza amaguru, urayicuruza, yamara ayo maguru yawe Imana yarungika ikintu citwa ngo ni ikintu zenye. Reka ndabwire, Imana ikaguhindura isura. Nkareba ko amaguru yawe woyerekana. Abari n'amaguru meza barayafuka, ntago bayerekana. Ariko we ngo amaguru yawe ngo ni meza. Adumwa ko ni
amasazi buri mwanya isazi hanyuma ngo uri mwiza nyabaki wewe. N'ubwiza bumeze gute we wanikira umubiri wawe ukerekana isazi n'intuze zose zikagenda zidumako. Ufite ibintu byiza arabigira iki? Arabifuka. Ariko mwebwe mugenda musanzarika hanze mukereka uwo ari we wese, hanyuma ngo muri abakristo no mu rushengero mukagenda mugasanza mbese nta soni mufite. Rega Imana irabibona, Imana irayibona igaceceka. Ugeze izaguma yicecekera, izavuga. Bino bintu birateye isoni, ibyo muri ko murakora birateye isoni. Nimuhagarike n'ukuri, muhagarike mumenye abo muri bo, mumenye niyo muri ko muraja. Imana yo mu ijuru ntago ifyinatishwa, nimureke gufyinatisha Imana by'ukuri. Mwebwe muri ko murereka Imana ubusa bwanyu, ese ntibuzi si yabaremye? Ni kubera iki mugenda mwiyandagaza mwebwe? Hanyuma ejo ukaba ngo ndi umuririmbyi, ngo ni pasiteri kanaka, ngo ndi kanaka mu biki? Va mu byaha uhindukire Kristo, mureke kuza mwishushanya n'iby'iki gihe. Umusambanyi, umwindaya yambara uko nawe mu Kristo wambara uko. Kubera iki? Mwarayobye ukuntu mwigira. Indaya zigenda zitega abagabo mu muhanda, nawe mu Kristo abari kumera gute ko muvuga ngo muri abakristo mutari bo? Birababaje kandi biranateye n'agahinda. Umukecuru akuze ukamubona mu gakareso ari mu muhanda, arimo aranyunguja amabuno yuzuye kw'iminkanyari mu muhanda, yambaye agakareso ngo ni umukristo nyabaki. N'umukristo nyabaki. Ubusambanyi bwabaye bwinshi kubera inyambaro z'abakobwa n'abagore. Ibi ntabwo nzaceceka kubivuga. Muze mwambara mwikwize, murambara ijipo mugaca mwerekana ibitsina byanyu, mukagenda mu muhanda ibitsina byanyu bigaragara. Umugabo yakubona akakubona ukuntu mbese umubiri wawe ukuntu wicapuye. Hanyuma se niyabona uwo mubiri wawe umva azacamera gute? Ngo muri abakristo nyabaki, abakristo bibagira kwambara. Niba mudashaka kwikura ayo madayimoni abarimwo abategeka kwambara ubusa, ndababwiza ukuri muzarimbuka. Ugira ngo se Yesu Kristo niyagaruka muzavuga ngo baranyoheje. Ibyo ntibirimwo. Abibone bose ni inkozi z'ibibi, Imana izabata mu muriro. Abamarayika bazajonjora, ugwanfu bazarujonjora by'ukuri. Abamarayika bazajonjora babimubeza, nibamara kujonjora ababi bakabajonjoramo, bazabatahe mu muriro. Abantu babaye batsitaza bagenzi babo, Imana izabarimbura. Nimureke kwigira ngo muri abakristo, ntabwo muri abakristo. Umukristo nyakuri nakwiye kwambara ubusa umengo ni ndaya. Mureke kuvuga ngo muri abakristo, izo nyambaro zanyu ntabwo ari iz'abakristo. Mureke kuza muvuga ngo muri abakristo bene data. Imana irababara. Nimwihane by'ukuri. Ihene zizaja mu bubamfu, mwene data. Ihene zizaja mu bubamfu. Ihene murajizigura n'abanyabyaha, muri ko muriyambika ubusa, muri ko murasambana, muri ko murabeja, muri ko murakora ibyaha bitandukanye. Ihene zizaja mu bubamfu. Umwami Yesu nabagire neza. Abasore muri ko murambara ubusa, inyambaro zanyu ntabwo zihesha Imana icyubahiro. Ayo mapato yanyuma no mukayigeza ku mabuno, muri ko murerekande ayo makariso yabo. Mwabasore mwe n'abagabo
amapataro mukamanura, amakariso mukagenda mugaragaza umuhanda muri ko murerekande izo nyambaro zanyu. Ngo muri abakristo muzaja hehe? Muzaja he? Ubwo bupataro mwengo nicupa mwishiramwo mwabasore mwe n'abagabo. Ngo muri abakristo bahe biyambika uko muri abakristo baheye. Mu rushengero mwicaye amakariso akagaragara, amapataro akamanuka kwera mutajize ko amanuze imisipi. Kagera mwerekana ayo makariso. Ninde shaka kubona ayo makariso yayo? Ninde shaka kubona iyo mibiri yayo? Ese mwahishije mugatinya Imana yo mu ijuru. Mwahishije by'ukuri. Birababaje. Ureze ukuntu mwambara nabi. Nimuhindukire umuntu wese adashaka kwihana zarimbuka. Yewe wa mugabo we wiyambika ubusa, Imana izakurimbura. Yewe wa musore wiyambika ubusa, Imana izakurimbura. Ndababwije ukuri, nimba mudashaka kwambara imyenda ibabereye mukwiranye, muzarimbuka. Umukristo akwiye kwiyubaha. Tubuno twanyu mugahambira ngo muri abakristo muri ko murahambirira nde? Ayo madayimoni abarimwo niba mudashaka kuyikura, ayo ngayo ayo ngayo yaraciriwe urubanza rwo kurimbuka. Ayo madayimoni yari muri mwebwe, ari mwarabategeka gukora ibyo, ari mwarabarimbura. Muzarimbukana. Ntabwo muri ko murashaka kwikura shitani. Mugira ngo ni byiza muri ko murakora. Yamara dayimoni ibarimwo irikwira bategeka gukora ibyo. Nimuhindukire mu bakristo nyakuri, mureke kwibahera mu byaha, mureke kwibahera mu busambanyi, mureke kwibahera mu buryarya, mureke kwibahera mu bubeshi no mu byaha bitandukanye. Nimuhindukire mu bakristo nyakuri, kubera ko abantu batashaka kwihana by'ukuri bazarimbuka. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu araza ibyo ari mwarakora. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kwa amagambo by'abantu bawe. Ndakwinginze Yesu, ugiye neza abantu bawe, mwamubabarire. Data, ndakwinginze umwuka wera Data, ugendagende mu bantu bawe, maze ubahe guhinduka. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru ibagiye neza, ibahe guhinduka.